with legislature here clear demarcation of the land to hungai de hin achuti dinga la gam thua hi ichen kom pi hoto nasata hi hung ki boi deu din mon omen government chun pi ding mo mang anti ta jong le gam thua hung ki boi deu pa hi nam lamkai ho in tu to nam pi representative ma talk sa pang ho in what is your plan and strategies to deal with any eventualities in case our demand for separate administration is met by the central government? Okay. Kipaume, the question is very important. Ajichu hichihi nam mipi in yellow thilo. Chuting le lamkai honjong boy pilo thilo. O ta khadhin. Tunia in podo hi. Question na say masat pa chun parliament na tuni sanya ipidinga kipodo loham UT demand government in keno UPF in political dialogue ahin neya ichana he ki hona ine ta wale ki chu hin if I understand you correctly hichi hi Dr. Seilen in yong an saitan date 3 May 2023 before the conflict in Manipur normal keno UPF 2016 akona political dialogue hungchi pa chu hichi continuation to imfala na kinehin hizong le me 3 communal conflict hungki pat jowa hi holewang hungki hal chuting le state force Kuki-Ho thana hungpang in hala hungpang phai sunga kona su piula naw hungki deldo hichanan pha chu keho hi Delhi approach center to approach and keep bolin state nin to a gala bol wetai I like a security to if we cannot depend on the state security kon able the on the center to approach and keep bolin at the DIB on anaki mupin hichiahin join a date yong to ahin papo telekilovin conflicts of central government in issue address in ball pe meeting a ball masat pen through gatia May 23 ni achu interlocutor pai hunga Kuki-Ho issue chu ipiam lo diu ham tia chu meeting in go hin hichini akon chun ahong ki sein ahile try to skip lang meeting hi 3-4 times Delhi ahong ki boltai political dialogue hi demand to union territory with legislature hichi 31st August 2023 hichini atru last meeting jitao hitin hichi last meeting so nithum ki zamana ki bola hin 29 30 31st hichi hi memorandum or charter of demand for formulation of union territory hichi chu anike pelut na interlocutor panjong kaya kunin problem the poi it has to be decided by the MHA or the Home Minister's table atia hichi chanchu ipau hin to a parliament aki pu doding pa chu number 1 the Home Ministry has to agree hichi hi bolte hitai ti pa political will to hum ting la amon a process in bolwin tin parliament asan pu do diu hi ain ka sei nom chu tu a chu response lo lai hin when response to auma yes ahia tilkhat bol tau ti ekiti ting la cha bo chu parliament a podo dinga chu ruling government in process and bolding hi ain hi chi chanwang chu tunia hai na he divin ka di the movement or the demand is not yet fulfilled and we still have miles to go parliament parliament tu san ya ki podo lo is nanti ka pa chu political will huma government in union territory demand i bol pau chu an gyal theiting la parliament an podo ding hin ichi masanga che ho hin pursue bol diu dialogue continue bol diu yes atiwam no atiwam hichi dung zo ya sak panila diu hi ani na union territory chu muding hitalew hen ichen kompiu adang se da lew hen naga naga hoto bone of contention ke nei chu I hedging sao hin tunia jong hi adedia kangpopi district hi nagate to
ki cheng khom ta bang yenga hin hu le veng jong hi naga khu khat hi hol ba na ku ki khom ki highway hi chi hi hi chi hi amasa interview bolu chun kan sei tan neu khat tu ni chan ge kum khat gal ini sungwa hi lamkai on naga ho hi to keep them as good neighbors tribal khat hi nein mai thon i chan ge in convince bolu han lang NSN I'm leadership hello le tang khul ho chu mang thei jong leo i chan ge relationship sim dam ti de sana ha ke no UPF I am leadership to anaki ke hovin tunin mi pila ki sei jeng le hi ja hi amo hin tribal hi na hi ki hon ku ki ho to me le ho ka te ka te ngole me le ho to ka ki vop na diu om poi ta jong ta san hi vin ahin ki vop mu te pang kho mu te ti pa agenda hi teng le movement nei chi chi hi vin ikivop diwa hele demand hi ikibau ngai ti chu I am leadership ma ko na ana hin ichi demand ki ba na dinga chu ipiham ki ti chu kana do wen amo hin fa chu chi ko mu te dal ko mu te ti chu na hin he chi chu hong ki bole na go hin kinep na khata nei ve sovereignty del na ve hin sovereignty pha ma sang hin autonomous India sunga naga ho chen na state zo si hin autonomous territory autonomy khat naga ho zo se dinga bol do ma sat ding ti pa lung gela nei vin chi hi aning detail ta se hi zong lan hi chi thu a hin am hon jong ei zo lu ve ti va mo te ti hi a hin gam lei se thu hi ti nga hele mi naga hon ka gam hi ti a claim a bol na umin hi chi gam che hon tua idimanu union territory idimanu boundary in a hoop jong omen ya chu gomen a kona chu muding din muna iki gelua iboi pina wa hin ni khateng le ni ko ma tawa mu the poi gam le se chu atu pha zo pa hidinga hi tu ni san ya gomen to hun ki hona hi 93 naga gala ida sa ugam hot for ki season very clear stand uchu we cannot talk about history dunia ki chalai gam chu kona to pha ha mi chi besi za ki chi ding hi ti amo an win hi chi banga chu tu ne I to pha na gam hi hu zo wa I to pha zo wa hele hi chi chu boundary ai lo wa hele map isim na wa ipan sa pau che ho wa hi ding hin I hu zo lo wa le me ma pang jong le hi lo ding hi ain tu ne ka sei nom chu gal hin gam le se hu zo na ding hin boundary ai lo le front line tu me the hote ki sa na wa front line hi I ma sang lang bo ki nga hi chi ni ko ting le chun I ma sang jong inung lang jong ong hi ding din mu na omin chi lai ki ka ai nam sunga hi ki lung to ki ho to ngai ne some districts may not be affected chi din mun chu in pha ti ngole ka sei hi lo ha hi le kampu pi chandil ting no pal chu ha ba hong boi ding hi izo lo wa la gam le se tam ta in kha ki diu hi jong le tu nin lam kai hon chi ta bang din mun chong thu na hi jong le ti chu tu ni hin mi to ki kina anom poi hi jong le ilung chima wa u mai hi ki nom le ki da le zan khat ka lo wa jong chi su thei thi lai tai to a jong ya chu tu nia chu iki sat manwa izo lo ding manwa mi lung hola mi ko ma itawa gam le si chan ding a hi pon I ho hi na chu gam hi hu zo wa hele bo I pui pau gam ti jong le hen I gamu hi ding hi ti pa chu tu ni na ki gelin tu ni wang ka declare nom poi hi jong le kalung tim wa hi ki go na ki nei ahin but at the same time we don't want to fight on two fronts at the moment hi diplomacy nago izowa diplomacy ti ho to na inei thei zo diu pai ho dinga hat na zo ai dam ti pai ka sei no me Pame, Aron, you just mentioned about diplomacy. Jichu tu te ding ajan na sei lo le. Tu front war gal nading chu thilha asata kan hin. Diplomacy na sei in
what is the diplomatic move of the SO group in that given circumstances? Kasi cho hitan nago hi kilet so hi chinga say ringa aji chu they know we need them chilang front line di hin hen no hin bung ba la hi lawa hi le kam chu blang chi ringa hi le naga khu ki ho pa hi hon jo tu ne ayong ki ho hi ai le chi ayong hi boina tam ta ki tu jing hi lampi ho bang chi ki su wa yang le naga gam hin kyo permission lawa lampi na su the lo di hi ti tam ta i to hi chi hi khat ve le chief association ho ki Seilen khat ve le ko tu ho ki Seilen tun jong naga ko wa jong lampi ka si mu me aji se ho ni ho ji min hi chi ho ti ting le ka sei bangin I am to yong ki ke ho hi chi a chu ki ho na ki bol pa chu asunga chun ki ho noi ani aka ki sei le chun mipi security reason government head dinga phalo tam ta umai hin ya chu ki vet sit loading tribal hina pan khom ding movement khat hina chi khom ding ti pa hi diplomatic move a hi ja chu tu ni san ya hi diplomacy a chi thi na chu ipia mi ti ai le iga gel di wa ka dei chu hi chi diplomacy chu a success lo wa le na go dong ki boi di wa tai azi chu teka na khanin naga hon meile otani ki boi manua ipidinga highway ki ho nei su boi hon ipidinga naga khat chu ai card ki chenga ipidinga naga khat gari chu a gari ki chenga ham ichi hi nago nei noi chi naw hi ti wi hi zong le diplomacy nei ta chu deal ibolowa ke ho pidan ibolowa dunia hi amon jong a het kim jet mowa kum khat hi highway a he gari hung zo se ki khama che ki bola naga nin tol jong le meile gari ham ki che nga kilhin po yong chu ipiham meile thilham ai lo wa le meile gari ham ki che nga titia chu highway hi controllable win ai le tu a hi chi naga ho hin ama ho data chu hi ai le naga gari ki ti chu kham da win naga gari ki ti chu su boi da win chu ting le highway a band ai lo wale blockade ho chi chun no gal nei zin ke ho nei si boi hi win ti hin hi chi to ai seu I min jong manipur government ai lo wale biren ai lo le mei le langa gal sung alam kai tam taw min approach abolwa thilang na ke ho naw tam taw om ding hi hi jong le amma ho thu se ya tu ni san ya a chal lo pau hi epizina mi ti le hon asunga hi deal ibol now om ja hi ti pai tunia igel do divin ka de Ki pame about nin ga kitong to kit lewhen the central government, especially the Home Department, the Home Ministry, has made it very clear. Manipur chu ke thei loading heti hi even kam chang hi tam ta ve a thau na ki akimuin ale amhon ke thei loading heti tolona hi SO group ho jong hin amasa tripartite talks ilut dewa chu Manipur integrity ke lo na denga so in kayo hin achuti le tu nya hi SO group hon separate administration demand in ball hi how far our signature integrity ke loading hi te signature in the pu hi ichana chu invalid na ichana invalid hi chu ta ting le central government in Manipur chu separation ki thai loading hi ati tolona hi e hon chi demand ball hi ichana hi thil demand hi feasible ham ahi hi lo jong hi nampi ho mipi ho hinga hi akichi ta khan hi seido pi thei ta lo ham ti hi amon mipi question hin aji chu this is the third inning of the BJP government. First, second, sanchun imacha theipon solution pon. Talks. Chuta tela mo se hi talks se le akya sei pin hi SOO extension and stipend tu bo kya sein. Demand ho ichana chu final conclusion diham ti thu akisei khapoi achuti le SO group ho hin mipi hi azo ma stipend to extension bo boi pi ham ichana Minister of Home in jong Manipur ke thailo de atia e ho chichu isei ba mipi thep na mai ham ti hi mipi thudoh hin chi hi koi pin yong le Dr. Seilen yong le Aron yong le chi hi clarification an pi na padam. Doctor, would you like to
Doctor pu mute unmute hin bolo. Henge part ho thangat man them dingin na. Question which is specific hita na pan. Koi penin don budanti chu ga sei ji leo chun. पहले आप टीचर लखनऊ आबो चाहिए ना है थे मुते हिलाई चू हेड मसक पेंडू ही हेड साव yang le kisele idemanu hi constitutional provision constitutional safeguard ithum mo hin ke phatnam na dingam pui chule third me masange ya chu idemanu chu TC within Manipur inati o hin chu chun territorial integrity thu hi irrelevant hi Manipur sunga DC in thum hi ji chun ahin tu chu SA thum phadwa hi hichi issue pa chu e ho dinga chu achamlo wa territorial integrity pa chu irrelevant hi kid ai tai ahin technically Manipur sanga umnalai talk process chain lai settlement umlo lai hi ji a chu hilai issue pa chu tu a deal yong ngai low in kahevin a settlement mu policy automatically hechi clause pa chu achamlo wa chu ki khel ding hin hilai chu thamot illustrate bonadin ki seile tu ai hon kangui ti win lamkai ti win officially chu kanghu pi district Churchanpur district in lai settlement mu new la chun hechi chu automatically e ho de pa chu official a inchi sa di process ki pan de hin ala tu chu e ho stage which we say that in third mega to Territorial Council ne ki thu mehen to ana say jab meeting say le SO extension le stipend thu ti chu he just say ke ho ne ti chu miza adinga chu mehen sot ta he miza alo dinga meeting hi tam ta om ne hi PCM til tripartite hi wanga chu central representative pan request chu eho issue hi centralist SO hon Seilen sakti di state jaw sa pote eho on sei to yo phat le bo state jaw sa te ti ja classified as sort ta ki ko hi ahin ahung nai phat chun idemanu ahung clear phat chun aman yong tun wang specific select CSO ho ko ma chun sei pat the wai tai ti phat chun akipat na pena meeting ani ki nei chu tua ekat muat bung sa kho chamin kaga hai iso pipa wa chongpu house na kho chewa ko meeting ani ki bolin ewa se tam ta ahungen chewa chu select group ko ma chu progress ki se ya hi idemanu chu ipja sot ta chu territorial council chu settlement anum lham tu ai nung vet lawang chun anum lo chu ki pao min anum han lang le tu na he SAC the lo dio he anum lo na ji chu apha na kitile ikhat ehola group khat chun DC chu on the basis of 6 schedule tiloi umahin 6 schedule chu collective UPF lekeno chun ki se hin ahin central representative pana sei chu 6 schedule government two government hen koi hoi ma chai ho extend the bottom the boy for example ladaga yong na I let no ahi Manipura 371C umsa hin 371C chu alet rasubel hoya hoi hin a ground 40-20 equation assembly a chu chun aphal lo e ho la lamkai ho chun ichan gya chu chun pursue ham team chu head lo umentin 371C chu toothless song in a tiu hin hiong hi hin aya chu central representative pan kyo koma reasoning about chu 371C hi a umsa hin Manipura dinga hichiwa hin 6 schedule provision a ho de ho chu financial alula gam la go through ho chu a provision chu kilalut han lang constitutional amendment han lang constitutional amendment process chu le chamlo ma sei dinga chu a issue hi parliament bill introducible due actually government chu absolute majority BJP hi chu process acham hon yes at due constitutional amendment jo phat jong le president pan endorse a bolding the process to bolew had mail on yong 371 C om sa hi chun
object ball thế point ti ji a chu group khat chun UPF la ke no ho chun he chu ding chi processing chu kano mu ti chu due process parliament na bill introduced ki bola constitutional amendment to parliament na pass hele 371C modified constitutional modified basis chun TC chu kanom ve ki ti hin group khat chun hele 6 schedule tai lo kanom po ve ti le chu wa chu sot ta debate uma akum alha a chu was ki tang dan hi ga well say kit le in retrospect in the kito mo 6 schedule 371C constitutional amendment dinga in kito mo ji wa in the jail house chu inung ve da hele ke wang chun divine intervention ka ti hi an kito del hal lang khada chun ki chela tu na manipur sunga e order deal hichiding chun settlement nading chun process hung che tale che yong che hin third me ya chu central representative person biren chu protocol dung zuya a brief hi central state relation ngai cha dung zuya chu aile third me khala hichi thu seila nading ni kho a chu itidana phaya ailo chuchanpur excuse a chu gala tolo asuh sauham that means he had sao yong chu hi thowin phaya mail ho hin e ho dinga hi I ma chahim him he ainok pi lo hi kuki ke lo wa na ga ayong thinglang meeting po wa chu ADC tai lo ADC yong chu sota du da alwa che hin e hon thilimu be diu chu nom lo hi ai le chi a chu in the question dong ja chu mipin SO extension le saipen bo kiseti chu akiza hen asunga chu negotiation ha che a boina pen chu group khaden 371C amendment dinga chu ahi theile kanu khat chun 6 schedule ati te as sot ta ngai final long hi ding phana chu third me a thil su hi intentionally ti the ala to chu aban hi chi na diu hi in territorial integrity he SO ground rule a kizi SO ground rule chu has nothing to do with politics. Ground rules are state forces hall SO cadres or behavior thubo hi khadan khada kaplo dikti na thu hi aya preamble a chu settlement hi within the constitution of India kiti chu kinom ahin aya chipe na chu 86 a chu Congress government hin ma hin clause khat within Manipur territorial integrity insert and a ball thu hi IP theong le third megia chu hichi clause to irrelevant here ye che hong chu Manipur sunga DC muding chu inano bo hin ala to chanjo ka sei banga chu SA chu UTA define phana chu to hi alangkhana sei dinga central eho bo ki ho hi ai wanga chu on ground officially tripartite hin lai state chu pang na lai hi ai le territorial integrity to relevant talo ehon tua e demand pawe a process hong che la le a chamchama thili hong kilam de tai ti chu hintin hechik tua kan don but na chu question chu kadon but linga kadon bet long lham nangin sen lang don but bedum le tuma manin saying nakiza thei poye sorry to Dr. Puin asai chu ki pa men alang hana chu is sei wai le irrelevant hi title is sei le chana bayin but I think soi ki kai chu hingjing hi lo ham ti hi tam ta ina sei na hi jin sha chu okay nga don but pai nge chu ba chu okay irrelevant hi na chu ehon idemanu chu SA UTT phanwa chu eho dinga chu irrelevant hi government dinga chu hi lo lai kangui lamkai ti bangwa che hodinga chu chu hetan government dinga chu due process achil ha chu ngai hi procedurally hilai chi het khanu la chun hilai chu ante okay apu Aron ni jong he very important question and aji chu namsunga hi mitam tain lungel do nom na ne chu ke ding sanin kenam ka sei nomen number 1 ipidinga SO ti tengol le to ana sei banga chu mi tam ta hin ipiha eng ham jong mai the hello wa le atang he lo se yong mai the hi SO extension a hello le
stipend hichi ho thu chu aki sein to ngai pium tam ichan ki phatam ti ong poi ti zo hin neu khat chu Dr. Seilen jong an sei nai dialogue ki ti hi government to ineu hi kum khat nading extend ki bol jong min SOA 6 months a ki bol pha jong min government dinga chu SO extend bol ting le media and het ngai sa hi SO extension ki bol he ti pai het ngai sa ja chu hon media se hi jong le amo hin media PG SO extension ting le it comes in national media state media however dialogue in nei ting ole it's a closed door meeting and what is discussed inside the hall remains within us aji chu central interlocutor paung chun hichi atam jo hi state representative jaw ji lo hetai tripartite meeting a SO extension dunga chu state representative hung jaw ji hin political issue discuss ki bolting la state jaw ji lo hetai ipijena mitia hele manipura ko na kukyon ipi mu diu ham ti pat ki stay hin hichi neu khat imu diu yong chu meleon a he na hele manipura boina sim diu he ti chu interlocutor yong a he dia chu let this not go in public domain for the time being aji chu unnecessary trouble we are inviting ati in eho chu ikinok to aji eho demand jo si government ng no mai di poi eho demand ki se ya amo anup lo na yung uma anup lo na o sei tiang le chu hi lo wa le tikitia negotiation ki bola hin hichi ja chu hichi political issue pa hi public domain a umji lo hi however lamkai ho chun ka heavy eho in henge mipi in a het nom ding chu alo thelo hi het ding jong poimo ta ahin society chung ahin het lo iti le chun dbs lo dam kati aji chu consultation public consultation yong he aki bolji in lamkai CSO lamkai tribe lamkai ho kuki in p KSO women union lamkai ho meeting aki bolji in dialogue hisan hi in hichi hi omin ti chu aki feiji in ahin social media hi bollo news aki bollo hizi hi mi pizo si komai hunglo ham tin ka gelen hichi hi SO thua hi ipidinga political issue pa chu mi pi ne het lowa extension to hichi ipyam stipend chu ipyam ti kinai le stipend hisa release ki bole ti ho bangi kha ve news a hung ji ja hi mi pi yong hin a ha he hi diong kata sanin hi jong le lamkai holding a chu that is not the most important thing lamkai hon jong aki boy pi pension political settlement iti bol dam ti hin hichi ahin tua bipartite tripartite issue to territorial integrity thu hi tu ni san ge ikidong tu jing uvin hichi hi tu ni mi pin nei do ma sangwai lamkai ho kyo la to ka kido tu tai ti ka sei no me tunin aji chu delhi ahin MLA ho to SO lamkai ho meeting kan ne vin hichi hi MLA hon jong an pu do hi MLA hon an pu do vin chi ni khat ting le cha hi a hen lo dio ham ti chen pu do vin ke hon jong we are open book aji chu ke hon ka chi wa ka de diu ka sei diu he pun hitin bolutin hitin seutin hitin tongute ti pau chu I bol diu hin tu ni a hi union territory separate administration in delwa ko na hi to ke hong SO ho se chu SO chu ki pangjong le mi pi thalenga hi elected MLA hoi mi pi thalangi tia tok ichi diong la consultation ki ne ya tok aki chai yong la consultation ki nei ki dei ichi mi pi ne het lo mai the hi yong le galum jo wa ko na thil chi dan pa chu he divin ka dei ichi hin ga saying in puelem khaute ho bang chu manipura DGP na po hin he has insights government in ipia gel dam ti hong chu tam pa heading chu no nong na ta san di wi am ho bang meeting a men to minister te ni men ki ho zin to ise ho tripartite SO maintaining territorial integrity pa khu sila hi tu sei jing la SO ti la nading kang la MLA ho si su kai sa wa ram bai ting gol
23rd Assam na so kai sawa Manipur Assembly SO government ki hawa chu issue address ki boli extension ting len document dinga hi hichia maintaining territorial integrity ko override ki bolgo hi override ki bolgo na thusang chu ipiha ethnic conflict umjawa ko na hin tuni in SO hi ave extend ki bol ahin si bihamiti ai le who resolve bol ti ba hi ti a hi ti hading ti ai government hi ki deal hi say ta win election to hung ki in somehow they are blessed, they are lucky population ng atam uvin election ding la government in atam te ngai che in ho isom na ka win ki tulo na i uvin hizong le election lai azo ala say MHA and lang government representative ho Manipura ahunjong le Manipur integrity ke loading hitia say itivin yes tunia hi SA kukiten adimani ka PDU hitai ti declare sa political dialogue ini wa puiti he diu ka de aji chu idelu hi sa ka kila nga de ki chi lo hi lamkai hon jong ichi nai thep na thei ki manga tunia mi le ho to ala iumwa phai sunga long kim thei telo government service bol hi jong le phai sunga office kai thei telo tunia ki khen thing ta SA dimaken interlocutor pa ko mang sei SA ka demand hi government anup lo wai hong le tell us if it is a no adi chu kyon face ka bol di if it is a no you tell us what solution do you have na separation tai lo as ipiang solution adang kitchen kom thei talowa Manipur kan employee khat yong chu Manipura thei tal Imphala to thei talowa elected MLA khat jong Imphala thei talowa ale sa chu state kana kom te te nati wa hele ipiham ya tu ai thei lo thilehin tunia igel di wa ka de chu it is like the question is just like half empty half full glass a tu ke khat ta bangi we have to see tunia government of India in kum khat sunga hi demand who union territory with legislature ken no UPF in ki hopi thumwei liwei discussion a chin written ayo akipe in home minister table sungtai maintaining territorial integrity so atu cha adi why do they have to continue the dialogue hichi expect out event di ka de ai so negative bo se event wa hile me le ho chen dialogue yang umda hen so yang umda hen ati in negative bo se to focus over where do we move forward we should see a positive sometimes dunia territorial integrity close down puma dialogue in eva SA demand wa aile igam sungwa me le lu thei talowa administration ehon tunia ade de hon bol thei talowa delhia SA thu ki howa government of India in official ta ek ho video interlocutor ngansia hichi I demand pau home minister table sungta hiale why do we still focus on ipidinga hichi 2008 na SO agreement na territorial integrity part na why we should still focus we have overcome dialogue here separate administration discussion can written Allah they just have to take the political decision so it's a political decision to know a level such ki gel diu bo to pin ese timu lo ting wala zo pu veta ke no UPF Lamkai surrender ki bol di lo ting hin mipi te ting la Lamkai hoin I demand pau to government in nom lang nom hi song le imu lo diu itan ge pan diu e ho khu naw me ti chu government khu naw lo hi me lo khu naw lo hi close are irrelevant territorial integrity close in la do utin achum ka ayong lewan ipan ngam lo ipan zo lo wali there's no meaning hichi hi igel divin ka de ka sei nom chu henge na sei chu gel the hi logical question hin tu sungin jong discussion aki pan sa in hichi hi document a jong override bol na dinga aki boi pin hichi override bol na dinga atu chang ka sei tai political solution hi within the framework of the Indian constitution ding hi ti chu agreement na extension na koi ding ti ai government hi chu hi adi ta sei ding chi lai poi adi chu
tuai social media and government in jong ahead the mai le hon jong ahead the thili ahin eho hi I head lo wa hi kita san now a homin ikita san now tom ting le I movement o to kha in ikitu thei povin ya cho hang san ta kan sei ding a hi itiwang tu ni san ya doctor sei le jong ahead lo he poi jong le sei lo ding a pham cha sei lo mai the hin ilungu adama ihat no hi movement ne ilung to ne diu hi le ya cho Lamkai hon ka bolu ka to ho chu ong thung lo lai ki bol do lo lai hong le kan sei do he chan chu ka adon but no me ka ki pe ke pa me mipi ho zo sin jong to clarification and pi chu ke pa men discussion or dialogue he chi sing le asang pia hi media hon report api du khat level khat omen asung lang a hin thu ko ki ho na tam ta min cho chu public domain a thailo thailo min cho chu public domain a lo ting le mipi ho chun stipend to extension bo na boi pi ti langa hi hung leng do kha hin sia chu asung lang a hin thu lai thu gila ki sei yin hi cho chu sei do lawa ki koi ji hi ti pa chu mipi ho no in head pi me la a hin to a hi ka ga do be nom chu if separate administration is to be attained, this is the right moment. Ajichu tu ahi a situation and a momentum to hele completely physically, culturally, demographically we are separated. Tu din mona hi hichi momentum hi iman sa ava separate administration imulo wa hele. Normal siege ohung kileting le separate administration chu ta sanum poiti hi aging jingin chutal hana chu mipi hon thal choi ho ade a tu ta di dinga chu nam sipai ho ita san lo now hi theng panin sei jing lew hen ki thigam ta dinga mai le hon tha chimit dinga I gung ta na ho long political demand khana ta wa ai le ipija chu tu na hi UPF ke no ta ne ki khan na lai hon hi ki khan na pa he amon sei hi if you really represent people's aspiration why is your party more important than the nation si question hai si chipa hi Dr. Seilen in lungsi tanin don put pi lang chou ta ting le pu Aron in jong in don put di in bi di win